Nzaunalui Nsim Ngi over enemies or big animals, which was considered as a happy merry-making howling dance. Dressed in colorful attire, the dancers performed, signifying the happy merry-making fest, also marking the inaugural of the festive celebration. Volunteers na, again Ray na, Anui Ten Kai Bige, civil society leaders na, Perangge leaders na, Pejat leaders na, Harakyang Naga leaders na, Mezu Taurangga, Alam na, Rehei Galo.
is one of the most Zeliang festival, which is celebrated with great pomp and gaiety, usually during the last part of October or early November. Nsim Ngi is called so because during this festival, men folks from both upper and lower Morungs clean up the big and long stretches of village footpath with space directing towards the Jum's field. In Newme, we say Kepeu Polu Lamdi Simbe. Nsim Ngi is a festival of rekindling of the loving relationship between parents and married daughters or sons, between families of sisters and brothers, and between families of married niece and the chosen maternal uncle's family. Harare hara, hagong re hagong. American number ni painting wang na Jesus Christazine. Nang chu rai ne zeto gai dele. Makata lene petinge hazui je pamra nang nen damale. Chigum je. Anui je mena zule je. Ei anui sui je. Anui je nang go hing nam ibeng mali ni ge. Di chu i chu do chu je. Sui kel ke tu je. Nang yen di bigel lungar hang ge. Nang na ni zu te gai long. Mai anu go ya pei. Zai aige ta ka cham cham zuwang ram ma ka ta lei ne te wang abeso anui pom anui kring ba anui tate program pla lei ne krai ge ne wang na be chang zu nang nang wa da ga lo je anui hang ke chai ring to di be anui pe ting wang na Jesus Christ ne kile amen. Special number by Mr. Namkamlak Pame with a song titled Nsim Ngi Nzauna Villagers, composed by the singer himself for Nsim Ngi Festival. Ami isolote dhanyabad dia ase ama khan gau bahal time isho brahman ke digne aman singi festival mani bole dia karne सबसे ईश्वर के धन्यवाद दिया से और respected amal laga special guest और ताई लगा टीम amal han laga patron और invitees याते आहा पुसी पुसी अलग परा आहा बाबा अम्मा दादा भाई खान सब Nsim Ngi mani bole aha kanne ama han laga program success hobo kaine ama kusi para abnyan ke Nsim Ngi mani bole karne jana dia se ane ja pe hang ge pe rang ge papa ne Được à? Hai em nào bà bè. Chủ tịch đã ban đầu ông giờ disipli bisne. Pokang ge, tidak rang ge, anigu advisor da, za anigu niram kakya, unine mak tali ni ge ngaze, kung bambi bisigi ne, uni hangge anigu patron changza un sai suiza, age anigu patron hangge per hangge
Azang Dr. Tumda, Newme Council President. Here da. Puchangya Dr. Suilu. Puchangya Mr. Dachu. Tradition. Nsi na inda me anui pau me anui pai me anui pe me anui pui me naigom je anui lim anui go identity. Nam chu ram lo zim pe le nang le ti de lo ti chi mang le nang chu ram lo zim pe le nang lim ti lim mai de lo lim chi mang le a chu ja nui long ra pe wa anui go complete anuigu existence makana anuigu identity je complete lale chi si gine na mai meke tu je anui po me jaina anui pe me anui pui me panui long neun tu je anuigu leader makang anui long neun tu je na mai Nsim Ngi ai je ngo du je ngi kile ke ching na pe je wang lu je kanu I apo amma sa gumdale agurut amma sa gumdale I sim piu chang me se Zeliang me piu chang me se alle wa gum tiu la da alle pa gum lim la da ka tiu be se pe je anui na maram zu le je hat sai lu hang so dai ram me lu hang le dai ram zu le je pe bi ki chi je lung lu rab je ge ne na mai ai ge anaram me ka ching ram me maka naram go chuje ta pe pong je leader pong je kaban makang pani mariam chi je ma
อาจจะมาเจอที่เจอันนี้หายหังกันที่เวทีเลยไอ้เจนะไม่เราไม่เป็นเรื่องเนี่ยก็จำที่เจงี้จำเราเรานี่เจมันที่มันนั่นงี้ได้ไหมเจไอ้อันนี้เรื่องนั้นนี่เจที่เจมากันอันนี้เรื่องเนี่ยอันนี้ลำซ้ำนี่เจมาถึงก็กลุ่มเนี่ยมีอย่างสามรวยมาหมดเลยคันนี้เราดูที่พอลมานิงเจมาเจเฮ้ยเจอันนี้ the propagation of our tradition culture ไอ้จานเนี่ยเจเราไม่กักกันเนี่ยเจมาแค่มีเกี่ยวกับน้ำก็ที่กันเนี่ยไปบัวระหังเงี้ยบัวไปเรื่องกุมกุมแม่ใจเนี่ยการเรียกุมแม่บีเรียกุมแม่จะไปแค่ลำเล่บัวระดิฉันนี่กู culture อันนี้กู tradition ไอ้จานเนี่ยอันนี้ preserve ตัวจะลงรับเจกันเนี่ยอันนี้ยักษ์ตึงกับมาระอันนี้กู identity ไอ้เจ้าตึงกับมารับเจกันเนี่ยทำไมอันนี้ invitation ตัวรู้เจ้อันนี้หนิงรู้เจ้เรียมรู้เจ้เชลรู้เจ้จุเจ้ไม่อินสิมีกูโปรแกรมตัวเดียวเลยแต่ก็ไม่ทิ้งเกี่ยวนะแม่เลี้ยงรู้ไหมมากันเนี่ยข้าแต่ก็ไม่เลี้ยงรู้ไหมมากันเอาไว้โปรแกรมลิมไปที่แกแต่ก็ไม่ลิมเจ้าปาตักไปอยู่เจ้ทิ้งใครแกอันนี้สุยเจ้ท่าเจ้อันนี้กิมรู้ไหมกันเจ้าไปกูมาเลยเนี่ยชีรามิจุเที่ยวลีเจ้ทำไม nature จุเที่ยวลีเจ้านี่กูลิมอันนี้เลวเที่ยวเจ้านี่เจแม่เที่ยวเจ้าลงเลยจีเจกันเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เซตแม่อันนี้เจแม่อันนี้เจเลียงแม่กันเที่ยวเจ้าอันนี้ลิมทำไมอันนี้เนี่ยเต็มดูจีมังเลยอันนี้กู culture อันนี้กู tradition ไอ้เจ้านี่เต็มดีชูมังเลยกันเลยดูอันนี้กูว่าไปเกี่ยบัมเจ้ nature จู imitate เจ้าไปกู seasonal เป็นกู characteristics ไอ้บรามจูเจ้เฮลี่ฮัตตาติงเก็ปีหังเลยเฮลี่ดูเต้ไปลิมจูเร่เด็กกูไม่ปีหังรู้เจ้กับโรเมกับเทวจูเต้ใจเนี่ยเอาไว้แบบวางรู้เจ้ติงกังเกี่ยวกระไรแกมาแค่เนี่ยตาเกี่ยวกระไรแกเจ้าเจ้เอาไว้ไปกิมวางเลยเจ้อันนี้เฮลี่ดูเต้ใจเนี่ยไปลิมจูเต้เจ้านี่เต้เจ้ไอ้เจ้านี่ว่าไปเกี่ยกับสังเลยมีรำเนี่ยปีรู้เจ้นังนุ้ยกูไอ้เจ้นังนุ้ยเจไม่กูนังนุ้ยเจเลียงไม่กูไอ้เจ้ไปเกี่ยกับสังเลยเจ้อาเจ้าเจ้อันนุ้ยกินาซีแม่นุ้ยนาคามาคักเลยเจ้าเจ้านุ้ยอันนุ้ยเลวอันนุ้ยลิมจ้อยจันจากกับสังบ้ามีจีด้าเจ้ทำไมไอ้เจ้านุ้ยมัดซีมาไว้ที่มาแค่อันนุ้ยกู culture เป็นไงอันนุ้ยกู religion ไหนจ้าทำใช่ไหมจีเนี่ยอันนี้ไอ้เจ้าจีนายนั่นไอ้ดูกู culture อันนี้กู religion ที่เราเดเลยเจ้าดูกูจีกันเนี่ยมีห้างสามเมษามาเที่ยวตัวไปได้รู้เจ้าชิมยี่ทิ้งอ่ะเราสักไปเชื่อเลยเราสามมันเดียวชิมสามมาราเดเลยไปรู้ไปเลี้ยสามมาราเดเลยรู้ไปปุยเลยเจ้าจีเนี่ยไอ้กูแม่เที่ยวตัวเรามาเที่ยวมาเคลียร์นุ้ยการเลี้ยงดูอันนี้กู culture อันนี้กู tradition อันนี้พอไปใจอันนี้พอไปลิมอันนี้พอไปเลวไอ้จานอันนี้ลงไข่จะอันนี้นามเลยจะไปเจ้จีจวนจอกระหังแกอันนี้ไล่ไข่จะเที่ยวอีกเลย
members, respected Chairman, Nzauna Nzaunalui Union, Mr. Haipam Pane, Dr. Tumda, Newme President, Newme Council, Nagaland, Silu Vice Chairman, Nzaunalui Council Vice Chairman, Aka Wangabam, Alui Public Leader Me, Anairam Nzaunalui, Hepwe Pungabam Madung, Ani Pui Pei Me, Chai Cho Ching, La Na Wangabam Janui, Pei Tingwangji Kilomela. Ani Wu Chairman, Chula Pakang Me, Akilong Ahong Zu Dao Le. Này 30th October Jalukie Valley Nzaunalui Festival Boy Korabe Program Bamley Atu Gomi Gomodalo Datu Jusui Idusui Chimale look program Kailo Makanang Bado di Magai Wang Radele di Yabu Consent Boya Jindo Nsim Ngi Tariam Nang di program Tik Bam Becai Suya Hai Mana Iya Kong Hadau Kablu Suya Nang di Karangabe Rohoi Hoi Be Elem Lembe Ele Tebe Tinole Misuyre Na Bipi Tingwang de Toli De Mi Hai Mana Tike Lei Drangala Anairam Nzauna Me Kilo Along Bamesumina Chamida Lam Piklong Mikira China Bezia Nzauna Mele Chibamle Naga Nzauna Mezen Dain Jobrambe Nai Bamzen Dabe Chimak Pedeka Kiwonde Namria China Di Nzauna Bam Dayabe Taku important na Ani leader me Tagwang Gidi me Nainjo Lumung Di me Chida Nui Chi Mai Sene Ainjo Kehro No Nzauna Bam Jasui Nagaland, Manipur, Assam, NC Hill, Zeliangrong District, Manipur, Nagaland, Peren District, Trai Junction, State Kachum Guguang Kahro, Junction, Pelli, last village, Nagaland. Iya suikakat election campaign tablo ledu, Anairam Nzaunalui Student Union. 25-year chamber silver julie dia di wong chief guest di lu kong Nairam Kruwa wong changna chipo nai Anairam Nzauna mji ramaja Nzauna mecha ami Nagaland asu Ngkanglang benamda last village Cina ami Nagaland gu Kelung Betak ami Nagaland lungkia ke Bambe Kecing se ajani kuliah macam ni, silver jubilee, anailam rola student union kebongloi, anailam macam mulu, inziale. Cina, anailam Nzaunalui cuh lalung taktik ramje, anailam macam cau beda cimak je, anailam dari jauh gong beda cimak je, Cina, itu cibe, akang pe, di tuin Newme. Cubiting ngida high school ana nui ngolu bam college kada ngolu bam telugong politik kada nui ngolu dangumba abi I ngo itu be na tu bezi ditui cu ami pauga le jiba peting ngda I site bam le prana posting bam le jiba peting ngda cu pa bam le ja commissioner secretary additional principal secretary jika hang cakap kita, jika ni hai mana pauga sebab tinggal kita, jadi, namun hai mana cibam macam, ia aku
first association ani ngol he tek ko ba ka re blo du misui ki blo du ngol chek ko ba ji akang pe ja Nzauna le chi pau chang I hena blo election campaign ma do tala ba vote to kai ma vote kai tu be ma election campaign tarai tu be Ramga Peter Ramga who election campaign ida da I election tarai tu ba campaign tarai tu politic tu chima na ba na achu campaign leader kai la ni campaign ta ko ba first politics involved there chido Nzauna be support there politics chiai tu chi je ka back now da chi back to me two generation two situation nine do ba me oh chu ka Dr. Tumda ami ka ka bam da Zeliang council president Nzauna da na Sangchi Zeliang leadership committee chairman Nzauna da Amir Ramechu area lede Amir Ramze kerma kasya beze mina ke chida Nzauna meze ke chingra sam chime mak chibrame mak chibrame jega rau ke chibna pe ke chira mak chibrame jimla ni nak chingma ke chingra sam chime ke chingse ke lungbe se ke chibde mak ke chibrame jela china na ram Nzauna je one of the oldest village Nam ami kakade Zeliang berkata dalam Nzauna tu, jadi ami Nzauna mi cebran waka, ami ramen dai jolong be, cun dah bombe cida lui, cimai ceri cibna, nami dah licin dua lagi. Ami dos chop kenu, Dr. Tumda, bego short page ka important point nama ramon kapida. Cidu itu kecape. Nai anu sui kibe nai karang ngabe nai daulu lo misui kibe keke kena nzene naga me pelana de pekati pezek pramena cipoje pege pegu culture pegu tradition pramena kelung bese hepo eni kibe bedaza itu dele na prasam je unique miram so amira sam di ile jibe rang kamale naga me plan do niru ami miram so in tole rang lo wi miram machi mang lo wi naga ami kate ami ha chi ta ami kelong bese ami ta ko be chi ta miram naga me kada me so ami ura sam je chokle na ami gura samje ke kada mu so ile jiban rang lo bele naga ami na mya ji ke chingra sam chi tai ja nam yu chu le ke de ma helen klamra ma chi ta di ja ami ka te ami ji ile jibe rang bam de ko meaning je ke chok pe chi tai ya kina ai uniqueness ami ra sam pe na ami klong me se je miram soda ami in tole chebele ndaya na rangalo Nagaland achu Hornbill Festival tebang agui heregu hengi tebang naga Hornbill dance chebe miram made limbe anu ngam le chu here lei pelei do pelendo tebe mi ka dam zai ta nu ngam le Chudu nai ami ngau chida china aide miram so amigu ya chukle culture kelong besi kelo Tumda na rong dia ami kichime mi pahai do sol ngong grima makau mana bna rina de ngwalo kelong bele friendly eco friendly makau mana jina mi home makau mana da ami zo hong je ngon chen long ko am jam ne wai mana lem here lem le ya ji ki de bil nam ni plan ji hera samane pick up de le
anh helem lấy du lấy lấy gì ra mi chú cái chính mấy trái cặp thì mà cả cái chính mà anh cặp cặp bằng lo lấy du helem lấy du bị kia ra mà mi chỉ là cái sắp thì cái mà chỉ thì bây anh hay nè đó kia đuổi gà đuổi tên mà lấy cái cuộc gì nằm nè cái đêm nè km cái nằm nè cái cuộc gì bằng nó ra như ra đuổi tung lên gì nè đó cái chính mà lấy rau thì chỉ bằng gì cái nè leo ra bộ leo ra không phải cái này cái cuộc tìm phui ra xa đấy này bây giờ đi lâu lên đi bây giờ đi lâu lên đây cả hàng cái này giờ sim suy lâu lên đi đi đây là bây giờ đi đây là hàng cái này giờ sim suy bao này là sim suy lâu lên đi nè tổ làm nó làm cầm lấy luôn lều này cái túi này cái tiệm này cái túi này giờ này tôi đọc cái tàu này Satu lagi jadi nama di sini nih. Ini program mới được dạy mà. Tôi là về băng sự mới đó cho đây. Ini sini nih. Hai mana? Miki mana? Pak Bay Z dekat di slow. Tôi là program saya. Hai dia ani bos stay saya. Sabya hi Nimsuke Namasuke Hey Ingrid Tung India Dầu bên ta lấy để go Hoàng cây trong dù lâu Nsim Ngi Chu Rama Sum Thoại cái tiếng cái thềm